Nā poro e hano pori ne tia tātou wharere nei te ie pō mahana piti i orana i marurua tō tātou wharere rā i roto i te ie ve aprau api nā tātou te mai te motumu profof a tape ahia mai no tā tātou vea. Mua i te tiripuna whautuar a ho e tāta te awahia no tōna mawhera rā i te o e rere te mea inoroa atu i roto i te hupaua tāwiri o ia i te hohoa o tāna peu ha iri iri. Piti ahuruma iwa no te pamhana hei te i te one no te arei, te moma i mawhatu, i te whenua nei piti tau te teitai mai nā te whenua o te aroa mai, no te hiopuar ai te motamar i tape ahia i te whare mai no taone. Whahiti ato mai tātou rito i te iwea te prou no te tiara a manao te mo ani marai pori ne tia nei, hato rato vai rā, ina haha e tumu prou te i tua tapapahia i rito i te rurur ai te wharehapi rā te te no utumoro, e no te whaahohonurua ai te tumu prou, whariro mai tātou ia te di te hei pereti teni te ie, no te pū sikwha i te au nei, i te prou te mo ani mara, tā tātou ia manihini i te iepo. Te mai hiparoto te te atoa profof a tātou e tape a mai, pa e a tātou no te hi o mai, whanhor au te i pia tā e, awarihia te ipepeu whaatahia no te mo tamar i roohia i te mai hiparoto. Tramai no tātou mo upoprou, e iritir arai tātou nei ano te iepo, whaiti me tātou te prou no te ture, inha e hupa o te tupu i te whepuare piti, taua tini piti ahuruma pē, i papara, mua i te ture i te nei ho e tauri a tāne, i mawherahia e te tātai ora nei pia i horoa i tōna nei nhora, te papu wa whahupai tāna nyunyu a whaiprau, no te tāwiri i te uhupa hairiri o tāna i rave, te imhana, wa inoroa te orar au te ierere, a mawherahia atuai o ia e warewarua o ia i te whenua whrani no tōna orar a, ai ta o ia i tia e ia awahia te i uhupa i te tiripuna whautuarara, te mai te puahur a Santei Nauri. E wahine ho i tō te i ata e tamari i atoa te rara i au te tau te manawai hi opo ai ana, e ere ona i te ata maramara māroa. Tāna e hina aro i te iehua teime e rawe ona, no atu e i te ata i mua i ana e whāri i te taime arawa i te uhipa haere iri i arat ehia i ana i mua i te tribuna wa mau tāna wahine te whare mai wa i te ona i te rere e ora rei pihei ho tōna whare e waman o ia e whare i ona i ata o raua i te umuar o te hawar a wa prau i te moha awa e wa whare i te e taure area e tau tō raua te rara i te mate te ira te hoho a tāna i tāwiri wa te taure ara tāna i mawhera. Ai tara te taure area i mawherahia i hinaro e te hawar ai mo te tribuna hararar hei wani o ia i tōna paruru i hawa hia te reira. Du fait que la victime savait qu'elle quittait le territoire pour rejoindre sa famille en métropole. Wa o pua te tātai mawherahia e rewa i te whenofrani no te ora i pihei hoi tōna nau wheti. Wani o ia i tui te e parau i mua i te tiripuna whaautuar a i a hia te hawar a. Tāna whā, iatia o ia e huri te api e ia haere mua. No atu te reira, wāni au i te oeutu amoni teitei i te whaito o te mawanir ai moi te tiripuna harararhei. Wāri ari aroa ona. E aura e, ua mawherahia o ia i taua teimera e te iet ata. D'autre part, cette victime Wa whaautuahia Muhammad heti whare auri e ho e milioni e te awhautu amoni tata i a, te wahi peape aroa i au te tau te manawa i hiopo ate i e tata, e ita ona e te a e hapai te rawe i te ihuru uhipa i a matarana i te whare auri, te tumu i whaoti te tiripuna e whahepo i ana e wharere pinipini te tau te manawa no te ho e roar a e piti mateti i a hope ana tōna tau whare tape ara. E te ieparaputo nā tātou watopa mai te whaotir a te tribuna, te hau no te hawar a i roto pui te ho e taatir anum orea, e paruru nei te arutei marewa i te whatu o te te Manutea Lodge, inha e muria e te parir ahia te i te tāwirir a i te pia ahupa, te hau whenua i te a nei te patura a, wa whaoti te hawa e patu i te prof ati a horo ahia i te whatu te Manutea Lodge i Moorea, te papunen he whahau te whatu e horo i te whaotir ai mua i te tribuna te i pari e te taat or ahoa iau te imo pro a pini e tatatou ne reni na tirara te NTV News tō ma a piwha.
I te pā o te ea, piti tō te teitā mai nā te whenua o te aroa mai i te whenua nei, te reno te hi opo ar ai te mo tamar i tapi ahia i te wharema ai no taone, ratou teir o hia i te mai teim hamau, mauti te whaur a tatou e te Pū Starship Child Health Center i Auckland, i manuia ai te hi opo ar a, pā ahuru te hapatamar i o te hi opo ahia hou te whaariwar a ru i au te aroa, te mera te pu ohur a, tau hiti tau niwa musan, Thomas Chabrol, te mowhatatrara. E mai mawhatu te imhato te mo otua te mahinea Elian, tāpū mātā mua hia oiai tōna aru arura a. E te iraroa e noa oiai te opo ar at mo tau te no taone, e te imhana no au te aroa. I fot o i te e ha tōna orar a tōna tāpū ahe. Kame e whainene ahoara ona no chui i iu te reang. Mi hepo roa. E no te whainene te mo utua whare hou trivar a. Ho e tau te mawhatu no au te aroa te paunei te aone nā ruto i te au huar aro te puti wharem airhei, e te Pū Starship Child Health i Auckland. E nā ruto te mahanarhei no te tau aparau i te mai mawhatu. Ho e tau te hi opoa, e ho e tau te tāpū no au te aroa te i tā mai. I porini tianei, e ita te tamar i mai mawhatu, e tāpū hia. Mea tā e te mai mawhatu mauro e te mai mawhatu e tupu nei e te ho e ta atapaari. Mea tā e te tino tamari e te tino ta atapaari, tā e at o te tūpa ir au tō rātou mawhatu. Pine mātou i te mo tā e ai ere hua ho e a huru rawer a. Mea fufu anu mātou i hare mai te ho e tau te tāpū, no te amara ai te nun a mā ohingi e te whaanhor a, o te ho e mawhatu, mea nahia mātou i te rapa au iana. I te roar au te hepeto mapē, ahuru te hapa aiu hare atu i te tamar i whai tō ahuru māp au mataiti, te hi opo ahia e te whainene hia e te ie nau tau te. E te mo mataiti atoa, piti ahuru te hapa tamar i mā ohi e mā whatu te imhato rātou, te whaariwahia nei i au te aroa. Trai no te hamait e atua i te mohi opo ar a mawhatu i te whenua nei ua awari te wharema i no taone i tāna piarapa aur a i te mai mawhatu i te ie pai awatea nei. Whanhor a api te ie no te arata e ap e te whiam e tō rato nhor a ma te whahupa i te mo rawe ano te ie tau. Maha ahuru mirioni te tapura fofu ano te ie opo ar a rawe a ohi te ie no te eitaui e te whiam e no te mo motu atoa. Whaaromera tātou te mana o hani te i pai a whaatere hau te ie whaatere te ie no te wharema i no taone. Wiwihia tōna mana o e hei manu te e o tau hiti tau niwa musan. Te ie e opuar a api, e rawehia e te temo matini, roro wira, no te hiopua, te mo atam e roto i te mo mutu. E nā matoi a hiopua e rap au te e mo atam e. Poro te mo tata e roto i te mo mutu e rapau hia. Ai tape mātou e tito me whahau ia rātou i taone, nenhe rātou whaia e roto te momutu. Te tamatamata no aroa mātou tra matini, e ahorut ata e tamohia tra matini, te ie mhana, e te ie mateiti mua e hanere e tata e nenhe e tū tra matini. E po oir ai tatato nei viano te ie po, e aha te tiar a manao te mo animara i pōrine tia nei, te tumu prau te ie o te itua tapapahia i rutu i te rurura, whaatupu hia i te whare ahapir a tua toru no utumoro, hau tātou a whare ima i tatato manihini te ie po, hi o mai tātou te mo reni rarhei tua tapapahia i rutu i te ie rurura, Juliano Tautuni e te mohoho a Sophie Gebel. Rawen hei uhipa mai te ino roto mai te animara, inen he o ie tamarut wherurir ao te maut ata mai i te pai o te ture wha uhipa hia e mohi ano te maemir ai te mo uhipa huna hia, ra au te aroa nei e te wai atura. Wha uhipa atua hia te animara e te pōspip e i rawe ano te tamarut wherurir ao te mau auri. Mea rei te mau auri e ita e noa ai a rātou e tamaru i tō rātou pe e mua i te mau whahapar a te topain e rātou. E wariro te animara mai te teira aura te huru, e haere mai e tamaru i tō rātou wherurir a, anen he atua i rātou e whaar i te mau uhupa, te mau mutua, i whautua hia e rātou. I te atua hia te whahia hia o te animara i roto i te uire, i pia hui huarai te mau atan hor a ore, wariro e hoa no rātou, nā te i atua mau animara e paruru rei te i mau tata, no atura te rira, te wei atu ara te teiwhiwhi. Rau te man o te tata. Trara e mea atu mai te eit mo tatan hur a ore i tā rātou animara, e mea pōria e te animara i te tata.
Te aura mea tam a te animara i te ata. Trarai riro atua te animara e whiwhi no rātou no te harir ai hoa imi te hupa. Te tauhia i whaaru e te animara. Ia no aha ui tu enhora e o panihia te animara. E whaia no rātou i roto i te aroa no te mea, ai ta rātou e hina aro e whaaru e i ta rātou animara. No reira no te tauturu i a rātou. Te tauhia e whaar i te tata e ta rātou animara. Mai te whahiti no hiana, wariro te animara i hoa no te tata. Tarara, te whaariro atua hiara te animara e in ei. Te mei te imhana, te amuhiara te i o te uri Polinetia nei. E te reira, mai te matahiti ono ahoru mai a. E mea whiwhirua no te mea i mua i te i mo ohipa te whaahipar ai te i o uri e maa e nen hepa i tau i te i whanhor a. No te mea i a papu i a oe hau te uri a amuhi ai. Te waira te mau ohipa i tupu nā mua atu. Ha maui wihia te uri hau oia a amuhi ai. Te orar au te mau animara, ho e te i tumparau fof aroa e o te iriro e man on or ana te teipa. Te tumu ia whaatupuhia i te i rurura, iritihia i te mau tātātu o i te wharehapira atua toru no outu moro, te roatu ananhei. Trai no te puoir a te tuatapu para i te tumu pro whariro mai tātou ia te di te hei, pere te teni te i no te pue te au nei, te mo animara i puna au ia rana te di. Yorana atua te nuna ai mate te rei atau. O e te teo te ap e atu i te i rurura, nia i te pro no te ara amana o te mo animara, i tō tātou whenua, e aha te te mana o puahura, nā muaroa. E tumu prauwhiwhi te ria, noria te rā rurura, no te tuatapapara aia, te tumu prau, te whā e ti tauhiara, ia matara mai te mo arateira, ia nenhepa e mātou nei roto te eure e wha ohipa, te mo ture e waira no te tia au ia te mo uri. Ia hane, te mei te imhana, e ha te arateira e wha ahupahi ara i o tātou nei. Wa rau te mo ture, e wei nei no te tia au te mo uri. Te neira no te whaohipa me whiwhiro no mato. No te mea e titauhia ho enohi ora, me te pau wa hohoni te ho e uri te tata, e titauhia e whaito tōna huru. E na te tote animara, e nenhe, nana e nenhe e whaito te huru o te uri. Trapa e mumotu ai te tote animara, nā whea rato. Tra mō whiwhi e wharerehi arat mō uiri. Tēnei ahi o mai tāua te veira te prau no te mō uri o vere, te vea ora te prau no te mō uri e whatuhi ara i te tāta, e ha te tā e rā. Uri o vere, me pau ai te hoa whatu tō rātou, e whahepohia te tawana oire, ia haru tara mo uri, ia awhairo to ho e pū, tara ia me tsik whāto, ia rato i o, nā tsik whaia e imi te rāw ea, no te whaamua nei, te mo uri, e ho o whaamu, aore rā, te veira whahoi, me te pau e te hoa, ai te rāw ea, me hāpohe hoai. Tēnei te imhana, ia hi o hia, te mau whiwhi e tupu nei, wahohoni hia te moratere i te uri, te veira o te whatuhi ara i te tata, no o tau iau o tō ti ara, nā whea o tō i te pāruru i te mo animara i mua i te huru whiwhi. Te veira ho e ture, ta te hau whenua, no te tāpa or a te mo uri. Paurua te mo uri, whahepohi ara tātou, e tāpa o tō tātou uri. Aitara. Aitara te whaaturahi ara, ai te aurarohi ara tara ture. Nō ria, reit atu mo uri ai te tāpohara, ai te rato tāpohi. Tera whiwhi, no te mea, no te imi o wei te whatu, me whiwhi no mato. E ha tō tātou veira i roto i te prau no te pārururu ai te mo animara? Ia whaauhia te whenua wharani, ia whaauhia te te mo whenua o te i mātou i te aupuru i te i mo animara. Whaeta e tatu te ture, ia hau oto mai te ture, te mo mohia no te mo mutu oire mo anei, mutu varani anei, no te are te i mo whiwhi. Hat me tō e rai o tātou nei? E matara mai nā rato te i ruru no te imhana e no ana nei. Maruru me te di te hei no te i mo pahono ra whahamon atu nei o e te preteni, no te pue ti a au nei te mo animara i puna au ia. Maruru mai te.
Trahoma a pu oira at oai tatatou nei vea a whahiti me tatou te prau no te mai na rerat o te prau hoara o te mai hiparoto in hahai iau hoia te mau tua tapapara i paea tatou e reo frani autisme te mai e whahiti na rato i te reo frani. Hare tatou i te wharehapi ano ti apai paea i aror aho i te ina te whaatere a hau te o te era. Na rato i te oro a awarira ai tupu i te pepene. A huru tamari i te whaano i te hoe pihat a e no tā ratu tau hapira. Te mera te motatrar a Davidson Bennett. E piti pia hapi a te whaatahia no na haurutamar i o hiei te e mai hiparoto. O puar a whirurihia mai e te whaateret a hau o te au te era ap e hiei te whaateret a hau o te hapi a e te oire no paea. Te veirat mōtō te veirat mōtō te manawa. E te veitu arat mo whiatutu mei ore te mau tote pe harmei e wharere i arato. I te mei tāua e hipa toi haroa no te rave e haamaruru mei te e vau te oire haamaruru toa te i e whaatere hapi ano tiapa. Ti whari i mei te i e hanir atau. Hipa fof aroa te i o pohia. Ia of ahua ia te e mōtama i roto i te taireini hapi a papu no rato. Wahina aro nā whatere hau e piti, hapiri pai, tēnei putatato i EME, o tēnei wharehapira te apa, e wahinaro wharehapira i te eure ato o paea tatato e maha maruru nei, te hamo te whaano rā papu mai tei, o te wharira tatato nei mutamari. Ia i te mei tāua e te nenhe e opani to tāua mata no te mea, e tamar i te i no tātou, e tamar i te i no to tātou whenua. Paramau, hauru noa tamar i te i e whanone, i te i e hipa. E riro rā te teia tū maupia i te amauhia, a mai te mea rā e te veira te hia ai noroto mai e te mau mitua, e te mau tamar i ohia, i te i ai hiparoto. Trahe te ie praupoto nā tātou te whaatupuna i te taatira entre deux mondes i tāna rurur a matahitini i te mai hiparoto. Iriti hia treiranan hei i te vau no atopa mai te horaho e tātu i te hora maha i te awhai te ahi i te piha te atau te whare mai no taone. Rurur a tāmani ore te ie no te whiatu ai imine i te te mo pahonora nia i te ie mai tāi. Tere ro tātou te iene i te pāi tuha apama e opuar a te iha amanahia i te apura whaateri hau i raiva vē a hitu a vē i te ienei. Waha amata te tata i rā o te promu i vaiuru. Opuar a te ie tia i mōrohia i te huira atira no raniha. Te ie meirat moha papura a Jessica Duse i raiva vē. Tau hepe toma te morawe uhipa te patur ararhei i te ruinoar aira i wawē, te tata i nei rato te tuha a promu mai te taur a manurewa haere roa i te whare oire no vaiuru, ho e kilometra tei pepe mei te eia tupuan a te wawe aira i wawē. E opuaga te e anihe i to tato whatege hau no te ia Jordi Chan. Ti te hoa e aniga a tato oige. Te iega te wahi i anihe e havitiviti e. No te mea te ie te wahi e haige he mei te miti ni pugumu, e nene haige goe te utua whage o te mou huigatiga e vaige i vaiugu. O no ahuru mirioni frani te hamau ara a mohia i te hauwhenua i te toru ahuru maho era no tite mapiti taua tini e piti ahuru mamha, ua ati haui na piti ahuru mamha kilometra promu i te timahia ai tawe tei wahi i tapia i mua i te puai o te miti. No te huir atira te mātou i hua i te whaoro mai, wariro te ie mautata i rā e anor a rei no ratou, i muara i te pai umar au te miti i te ie maumhana, te ti aturi neia e ti a ia whanhohia te teia tū maurawe a papu no te whaaruru i te ie mauwhiwhi i te ie maumhana i muri nei. Rai maira e wawehu mai tātou i teiti no te tere atunani i te waa i popora wamanuia te opuar a Andre te wia vohi e tere mai nā teiti i popora nani i te ho e wao no ua whaaru e te pupuma i te hia e Andre vohi inan henei tapo no te patui e ha te ra au te ero ais iau poti ai porine tia nei ua tape atu te waa i popora i te iawatea i te hora a haruma piti e whahanor a aita te tere mata mua i manuia i te harir a hapopo mai te tātou i te mo ai tō hoewa. Wharomera tātou te mana o Mario Kawen, te tāta whainene no taua pupura, te i mai tōna mana. Tamata rā, ia, me huru a tāta, whiwhi,
No te huru o te rewa? Te huru o te rewa. Te ari? Te huru pei a te rewa e miti ia. E ua matai me namu o mai, miti me namu o mai. O hoi te pō a. Hoi te pō e te mea rahoi te me a tataro. Pō a, me miti te matai. Te hoi te pō e me miti matai e ua a. No e me pō na e manino a. Ai taro atu. Ai ta, tō tō e pō tira tō. E hauno e te aero tu rea te aero re te ara, a mani ara, manino ra me, te mati hau. Te urai te mahana, oa oi tirei. Oia, oa ia, te ara me ni, ai, tatu ia maru fotu. Trahe au te tuhur ai riro whaaho te i mo ei tui te tāpiti te i opuar ani e te tea tu reini ia tei te matai ti piti tawatini piti ahuru a mahitu. Trahoma na te at opero e whaaho pero i te i e a pro api na tato rotom a te miti ta tato a reo frani hap ohia mai te reira e veimiti e lo mai te peo te tama ara o to ia mai te tauto na tama ara wharerea tato anan hei pō te aruhai arhei parhei Yorana. E haa pururuhia te i ini a i te tahua Natirara a Tino TV.